We have also asked the parliamentarians for help in speeding up the extensive legislative agenda that they have before them. Također smo zamolili članove parlamenta da parlament intenzivira svoje aktivnosti po pitanju usvajanja veoma obimnog programa zakonodavnih akata koji stoji pred njim. The IMF program not only aims at securing fiscal sustainability of the government finances, but also to accelerate growth and to create more jobs. Unemployment, as you know, is very high in Bosnia and Herzegovina. Naime, MMF-ov program nema samo za cilj da osigura fiskalnu održivost vladinih finansija, nego istovremeno da pomogne osiguranju rasta i da pomogne osiguranju otvaranja novih radnih mjesta, jer kao što vam je poznato, nezaposlenost je veoma visoka u Bosni i Hercegovini. There are various pieces of legislation before the parliament, not only the budget, but also in other areas to improve the business environment. Postoje niz zakonskih akata koji su pred parlamentom, čekaju na usvajanje. Oni ne podrazumijevaju samo budžet, nego i niz drugih zakona, uključujući i one zakone koji se tiču poboljšanja poslovnog okruženja. It's actually not that bad if you compare it to many other countries. Zapravo, stanje nije tako loše ukoliko ga poredite sa velikim brojem drugih država. I think public sector debt for Bosnia and Herzegovina as a whole, I'm not talking about the federation or the RS here, but for Bosnia and Herzegovina as a whole is about 45% of GDP. 45? Yeah, percent of GDP. Ja vjerujem naime da je javni dug, odnosno saldo javnog duga Bosne i Hercegovine u cijelini. Dakle, ovdje ne govorim niti o Federaciji BiH, niti o Republici Srpskoj, negdje oko 45% BDP-a. But it has been increasing, I mean, since the onset of the global economic crisis. Ali taj udio javnog duga jeste u porastu od početka globalne ekonomske krize. But with continued tight fiscal policies of both the entity governments and the institutions of Bosnia and Herzegovina, we see that the peak has been reached and it's now on a downward trend. Međutim, uz nastavak veoma čvrstih i strogih fiskalnih politika kako vlada entiteta, tako i institucija Bosne i Hercegovine, mi smatramo da bi to zapravo bio onaj vrhunac zaduženosti i da bi od sada taj udio javnog duga trebao biti na silaznoj putanji. And so if we can secure government budgets for 2014 that broadly maintain government spending at the level of this year, that trend will continue next year. Tako da će se takav trend nastaviti sljedeće godine ukoliko osiguramo vladine budžete, odnosno budžete vlada za 2014. godinu koji će zadržati potrošnju na nivou one potrošnje koja je bila tokom ove godine.